Kani-kani kedudasya Meghalaya, bat ngipin yang sengobhai pi baro, syakatup kubor mentah ke janmit. Pada syua bangin pai syaki kubor ke bebanyak, ngenya pet syuai kimat berkongsan. Bishar benia Menteri Kesorka Pedeng Virendra Kumar halo ki program ki bayadei bat kabha kamiat ke Meghalaya. Dan skem ya ke jingkular jong Kesorka Pedeng, na kabenta ke roy kapar ke bayaran kat hakat hanca tei lamin. Menjur ke Voice of the People Party ya Dr. Batskem Merwo kum ukurtong na Shillong na kabenta ke election Chiteng Samway Shah Lok Sabha. Ong Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ba ke India kadai ke syarak jong ke jingkerman ha ke yok ke kot ha ke pertai. Bat nangjur ke jingya Snam ha West Asia ha ke baki Israel US ke thambor ya ke Iran syak thambor ke embassy jong ke US ha Riyadh. Mentang ini paishwa syaki kubor na keleng ke jela. Menteri Kesorka Pedeng badai pet ya ketenat Social Justice and Empowerment Virendra Kumar ulah penting kena baki nu ki jing ki baka jela Meghalaya ka ya kendu ha ka bayadei baka jing penyeso ya adhar lane ka jing pentrekam ya ki skim bala kershan da Kesorka Pedeng on sapen bet da ka jing lang bat Kesorka jela. Habakran ka jingyalang bishar benia ha East Khasi Hills ulong baki skim ki long ki bala pentrekam markat ju ha baro ka waikari Henry on penbet ya ki jing ki bala banle ha ki jela kum ka Meghalaya man penting kena ba ki nongyo jingmentoy ken omsha pendo. Kini ke jing bishar benia kala kentup ya ki skim kum ka Pradhan Mantri Awas Yojana, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, bat mission Vatsalya. Kumar ulale jingo ru ya ki jaka ai jingerap ban yakren bat ki nong yo jingmentoy da ka bapins kembiang ya ke jingkular jong ka Kesorka Pedeng na ka benta ka roy kapar ka bayaran kat hakathan chalte lamingi. इस रिव्यू मीटिंग में केंद्र प्रवर्तित जो योजना है उन केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की रिव्यू मीटिंग यहाँ पर की गई विभिन्न विभागों की जिसमें चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो, वात्सल्य मिशन योजना हो और स्कूल शिक्षा विभाग की योजना हो, ऐसे सारे विभिन्न विभागों के अलग अलग जो है विभाग के अधिकारियों के द्वारा ईस्ट खासी हिल्स में की जा रही गतिविधियों से उसमें अवगत कराया गया। आज मैंने स्वयं भी प्रातःकाल से ही बहुत सारे इंस्टीट्यूट का जाकर के विजिट भी किया, स्कूल भी किया और चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट भी गया, साथ ही साथ ओल्ड एज होम भी गया और नशा मुक्ति केंद्र में भी गया, हमारे मातृशक्ति के केंद्रों में भी गया, छोटे छोटे बच्चों के केंद्र में गया। वहाँ जाकर के सभी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ और उनसे जाकर के योजनाओं के उन तक पहुँचने में वो भी जानकारी में मिली, उनको कोई कट नहीं आ रही उसके बारे में भी जानकारी मांगी। Menteri Kesorka Pedeng badai pet ya ketenat Social Justice and Empowerment Virendra Kumar hinnen kesengi ula ong ba ke jingma ke banangjur jong ke jing di drak omla banyak kun marway tang da Kesorka bat ke don kam ya ke jingishe mentalang ha ke imlang salang. Habakren ha ke jingwan jong sya ke jela Meghalaya ula banjur ya ke jing don kam ban don mentalang ki seng bhalang bat ki nong yalang niam ha ringkat Kesorka Pedeng bat Kesorka jela. Uloong balai soy ya ki MOU barki kenhon kum ka Gayatri Parivar Prajapita Prama Kumaris San Nirankari Mission bat Sri Ravi Shankar pan penklan ya ka Nasha Muk Bharat Abhiyan. Palat arpusan klur ngut ki brew kle shimenta ha ki jing pensngotu patba ha keleng jongkari. Ukumar lopin skembiang ba ka jing persyang ka bayat relang kalong ka bada kongsan bha na ka benta ka jing job ka ban nek slam ha ka ban yakun persya ya ka jing di pinbuan. इन आध्यात्मिक सामाजिक संगठनों के साथ जो एमओयू हुआ है तो देश भर में उनकी जो ब्रांचेज हैं और धर्मगुरुओं के द्वारा भी उनकी जहाँ जहाँ शाखाएं हैं समाज से आह्वान किया जा रहा है और मैंने देखा कि चाहे वो गायत्री परिवार हों, प्रजापति ब्रह्म कुमारी संस्थान हो, संत निरंकारी मिशन हो, श्री श्री रविशंकर जी महाराज हो, इन सारे संस्थाओं के सहयोग से आज नशा मुक्त भारत अभियान
काफी गतिशीलता के साथ में आगे बढ़ रहा है। 25 करोड़ से ज्यादा लोग इसके अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ में जुड़ चुके हैं, जिसमें 9 करोड़ से अधिक इसमें युवा और उसमें 6 करोड़ से अधिक महिलाएं नशा मुक्त भारत अभियान के साथ में इसका हिस्सा बन चुकी हैं। अभी कुछ ही दिन पहले पंजाब में अमृतसर में इसका एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, लुधियाना में कार्यक्रम हुआ, मुंबई में हुआ, गोवा में भी अभी 2 दिन पहले ही करके आए। तो सारे देश में जो है ना एक अवेयरनेस आ रही है, जागृति आ रही है, समाज उठ के खड़ा हो रहा है और सबने एक साथ जब कदम आगे बढ़ाएंगे तो आने वाले समय में निश्चित रूप से इस पर भी पूरी तरह से अपनी कदम Ka election committee jangka Voice of the People Party lani VPP kala pha ya ka jumunjur Shaka State Executive Committee jangka ni ka sengsan perthai halor ka jingterwa ya Dr. Bats Kemerbo kum ukertong na kabenta ke election sitting samoy Shaka Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency. Ya kan ke election sitting samoy on sa penlong hadin ka jingklat kendit UMP uliat Dr. Ricky A.J. Singkan ubalaklat no hakakat kendai terik urempang. Ya menta ka rai ka bakhat do kan syong ha ka State Executive Committee na ka benta ban benjur ya ukurtong jong ka seng. Ka East Jantia Taxi Owners and Drivers Association kala kentu ya Deputy Commissioner ka East Jantia Hills ban penkhot ya ki jabo jaban kibala shu e hadien ka baladab ban maramot ya ka surap ka badan hajan ka kerdop jong ka Holy Family English School bat halat block hakli riat. President ka East Jantia Taxi Owners and Drivers Association uba Shining Siang Shai ula ong ba kitay ki jabo jaban ki wanra ya ka jingma ya ki nongnya bat ka wanra ru ya ka jingtheng kali la kumba shibnai. Hadin ka jingelang bat ka senjuk na kaliang Deputy Commissioner Manish Kumar ula pentikna ban sa ajing tip chok kontraktor na ka benta ban penkuat mardor ya ka tay ka jaka. Nyoi bah hadin bala pendep ya ka jing repair ya ka tu surak. Nyoi bah tu ka baki ladap ban klong ki bu sa hajo hadok menta la sibenai tam ai hadok menta ki klempen kan riak ya ka tu ka mau baki ladap klong mat ha ka poro ni kerpat mat ni kentu ya kontraktor ban pen kan riak no ya kan ni ga mau bala buah pedang surak ni dap de kajing siap kya ni wan ban yang kenduk baru disi ban nak yang disuruh ula asuran yang ni uban pe ya kan ka bat uang ban kentu ya kontraktor ban penkendriak no ya ni uma baki buah pedang surak. Ya ka syat tenrai jong ka tamasa rongkusi la rakhi hamadan yelekai amkoi kabaha amlarem subdivision West Jantia Hills. Ya ka nila penlong da ka dorbar snong amkoi kani ka jingelang kala lumlang ya ki nong yalam snong ki samla bat ki he sarkar ha ka jingpen I ba internet ya ka call shore bat ka jingeteli. Habakren kum ukongsan usembut Menteri Rangba ke jela umba Preston Tensong lapin benai ya ke jingmenjur ha ka nong rem ban shna ya ka surak amkoi shnong pedeng kat kum ke jingdon ke jaka ban betha ya ki ofisar ban buat ya ki weipat ki projek penyeso ulapan pauru ba ke jingdon ya ki jaka jengok kai jong ke riwar hajan kawa amwat bat khot ya ke jingetrelang jong ki pat ba ha ke jing persang ban pinroi. Bahan itu kebijakan yang berkampi tenang. Ngin penbit, ngin penbiang tenang ba kinong jengok kai pertai. Nak keleng tongdong kilak ban-ban. Syaki jaka dunia bok kejelah. Bat kamtam yakini kitan riwa jumi. Katikawa angke harum senong jom hikadek bakau Mendai syukta harin dia, pertai borok awal ada yang bakal nampak. Kajing koi, kajing subah, itu di kendiat tayong matrai, itu kendiat tenai. Kajibut kata kau, kajingnya daik, kajingnya ut, mangau baru koi lagi kekli. Gambar benang yang tinggi itu semua. Tinggal persang katalah, ni persang katalah, ba kanam tut, kanam penjabok, ya ketika kawa kabait tenap sama kemudi. Hapok jonggan selangkah pertai.
Ki nong yalam ka Umsning People's Front kila play ya ka office trekam bapura hak nong Umsning proper e ka balong si benta ban penkre ya ka election sya ka ying dorbar tauan jang usnam arhajar arpra. Ya ka ni ka office la play da unong seng bat chairman ka UPF u Dr. David Lingdo ha ka jingadon lang ki nong yalam bat bat ki nong kershan haba ajing kren ha ka ni ka jingalang ki nong yalam ka ni ka seng sign perthai kilo ong bala thau ya ka UPF da ka jingtmu ban yakun ya ka election ha u arhajar arpra. Da kabla ajing mut ya u Dr. Lingdo kum ukurtong jongki na Umsning constituency. Kadba u Dr. Lingdo ula kular bantrei na kabenta ka roy kapar jong ka Umsning constituency bat ong baka seng kan but ya karukom trekam ka batay ka pensyong nong rem hakimat haswa ka election arhajar arpra. Nidon ya ka seriousness hangi ka jingho ko babait ka basisha ni memri ya ka jisha ngin kran Nidon ka lenti pat kuno ban pai ya ka jing shisha ya ka bong shisha shi ka jing shisha Tiraman kata nabu ka jing pat api ningkong nanong support yang regin ong ningkong bu jing duai Kenau ya ka jing duai hala ka jong yeng sem shimet nama ka jing tre ka jongi habangi penyen ya kan long shisha syarat kebome berkebakalan. Ka District Legal Services Authority West Khasi Hills District Nongston kala penlong ya ka program pensmutu patba halor ki scheme jong ka Nalsa Jagriti bat ka Nalsa Asha hagashnong nongkasen Eastern West Khasi Hills kinong yarap kila pensmutu ya kinong shnong shaphang ki an ba kongsan kinthop ya ka pokso ka hok jong ki breu ki badan jingduna ha ki department ka an ban yada ya ki kinthai na ka jingsha leben ha yeng hasam bat ka mission Salia da ka bapinkesan ya ka jingdon kam jong ka jingtip shaphang ka an bat ban yo ya ka hok hakinu kinu ki benta kane ka program ka thumu ban kintiu ya ka jingnang jingtip halor ki an bat ban pentikna ba ki nong shong shnong kintip ya ki hok jong ki bat ki lat jing yaram Komisi Benta ban rakhi ya ka World Hearing Day arhajar apun riu ka Self for Persons with Disabilities Lady Keane College Shillong ha ka jinges nokti lang bat ka National Program for Prevention and Control of Deafness hapo ka National Health Mission hine kasngi kana penlong ya ka program ai jingtip halor ka jingdu ya ka bor yo sngo ha auditorium jong ka te ka college Haba ajing kret ha ka ne jingalang I Dr. H.W. Lalu I badai I Senior Resident Department of ENT Shillong Medical College ila banjur halor ki jingdan kam jong ka jing sumar kloy ka jing sumar ya ki skor bat ban kiar na kinu ki jing sawa ki bala man kata ya ki skor Kila maham ba ka jing sumar hi bat ka rukom pen khu skor ka bam shngan kala ban yalam sha ka jingdo sindon ya ka bor yo sngo Over 90 million children are being affected with this hearing loss, and most of the hearing loss is being undetected or undiagnosed. So when we come to our state, we have seen that especially the young generation are coming forward to our OPDs, especially in our ENT OPDs. They come with decrease in hearing, and then when we take history, we realize that maximum of our young generation are being exposed to loud sounds. Now, as we see now with so much activities going around, indiscriminate use of these earphones at high volumes, and then this indiscriminate exposure to loud noise is one of the leading causes of hearing loss, and is the same we are noticing here in our state also. Katanat bapet ya ki klau bat ka Mariang menta ka sngi kala penlong ya ka workshop ka ba arsngi halor ka jinglong jingman jong ka sun meneng bat ka Green Livelihood ha Tree House Resort Tura West Garo Hills ki riu shampang bat ki he ki han ki le mer jingmut halor ka jingpen ne pensa ya ki klau ki betap ka jingpen roy ya katanat agar sector bat ki wei
Habai keren berkilat Pathai Kubor IFS Director Prasana Rao Vadatapu NTFP Center of Excellence Tripura Forest Department ulapan pau baka donkam ban penklan ya jing tungding hari lom garo bat ban yarap iki brio ki basyania haki klau bat ula banjur halor ke jing donkam ban aji hikai bat ban kesyan ya ke policy. Garo Hills is such a beautiful ecosystem we are having in Meghalaya, where we can very well introduce this Aquilaria malacensis, which is a tropical forest species which can generate agar resin, which is a low volume, high value NTFP commodity through which lot of livelihood can be generated to the forest dwelling communities. Since it is comparatively low altitude area among the 3 hill ranges in Garo Hills, this species is very well suitable, and wherever there are degraded forest areas in this Garo Hills, there the models like agroforestry models can be developed, and one of the components in the agroforestry model as a forestry species we can introduce this agar tree. Kasnong mau sedang kan penki embiang ya karukom yamare kulai balawarim haka kat sauterik menta ulber har ringkat ka jingetrilang bat ka yatrilang foundation. Kanega program kabala pau bha hakipor kibala let bat la pensange no ha usnem syajar kandai sebak kandai pupra hadir belapen bha ya kilinti surok. Kumba kapau ki kulai ki long ki lat ban kit jingkit na ka benta ki nong shong shnong la penan kam yaki ban let jinglet bat ban kit yaki marep syaki yoki hat namar hakitu ki por omdan yaki surak kali. Kinong yalam shnong kila ong bakane ka jing tmu kolong ban penek pensa ya ka riti dustur bat ban kentiu ya ka jing teli ha pedeng kinong rap. Hagan ka program ondon ru ka jing ai kublei ya kinong rap ringkat bat kinong yelek kai bat ki wei ki kam jong ka emlang sa lang. Ban rakhe ya ka pateng jong kinong rap ka mau sadang. Abang apa yang kami yang senang rangkat si berkoi jengdon senang berkata jengdon kita masih sepan tani kita ni sedang yang senang kejangi senang masadang kadang senang sejar raspa prapupra kadang jeng sedang yang kadang cakap kadang than kejangi kalau bah Alangkong kita tang kita orang bawan suan rep cakap cakap. Jadi melapun kita rep cakap cakap katang kejangi. Kita pelong senang yang kena senang kejangi. Kena kepol kepemerintah. Semua banyak tu usaha paro bagai Jalan Foundation dekat kesenang bangsa. Yang sapelong ya ke program Farmers Meet Confair agak kat Sautrik March 2008. Ya kat lagi welang yang paro saya kena program. Jadi nak senang dekat ke Jalan Foundation. Ila ai ke bapa hatam ban biskam gen saya kendu yepi agak tegesi. Mentang ini pai ki kubor nakathan cha tei lami ni. Menteri Rangba ke Manipur Uyamnam Khemchan Singh henne kesni ulakawe lama na kabenta ke National Integration Tour arhajar apusan apun rio ha Assam Rifles Keitel Manbi da kabakentu ya ka jingeteli ha pedeng kijat ben rio per jong ka jilla ya ga program la penlong da kilai pelai Assam Rifles ka bahap hapo ka headquarter 9 sector ha ka bakan shim yaki apu sangut ki samla na Manipur sha Imphal Thiruvananthapuram Kanyakumari Mumbai bat Kolkata nadu ka light hadu ka khat light terik ulber kinong isya menta ki kentup yak mar reungut ki samla na ki jat bin reung meitei Melgalim bat kunga laki Menteri Rangbadu ka jela ula ong bakum kita ki jing temu ki kentiu ya ka jing sngotu jingmut bat ka jingeteli ha pedeng ki samla. During the crisis, knowledge that more than 47,000 cookies and meaties Assam Rifle ने सेव करके अपने अपने जगह में ले गए उस बात के लिए बहुत धन्यवाद एंड सेकेंडली नेशनल इंटीग्रेशन टीम में आप मणिपुर को इंटीग्रेशन करके ले जा रहे हैं उस बात के लिए ताली बजाइए तो मैं कहना चाहता हूं कि
हम एल्डर्स लोग बच्चों की भविष्य खराब नहीं करना है. We should forgive and forgiveness to each other and let us be a peaceful and developed state. Thank you everybody. Mentang ini phai se kubor nak lengkari. Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ula ong baka India kan yai beteng ban longkum ka syarak jong ka jingkermen na ka benta ka yok akot ha ka perthai pola banjur ba ka jingkiu state ha ka yok akot ka long ka bakongsan na ka benta ka Viksit Bharat. Haba ai jingkren ha ka webinar hadin ka mangtingka menta ka sngi Modi ula kentu ya ki karkhana bakin penle jingmut ha ka jingwat benya bar ka jing penwandur bar ki kor ki bor ki bakhuit ban shim ya ki lat kilenti ha ka perthai. Ula banjur ya ka jing kentiu ya ki MSME ka jing penne ya ka jing pen yaso bat bun rukom ban penduna ya ka jing lut jing sep bat ka sinjam kum ka bio pharma shakti mission ba penlong ya ka India kum ka jaka shnater bat ban wat benya ha ka perthai. इस वेबिनार की थीम देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को निरंतर मजबूती देने से जुड़ी हुई है. आज जब भारत अपनी मजबूत इकोनॉमी से पूरे विश्व की उम्मीद बना हुआ है, आज जब ग्लोबल सप्लाई चेन रीशेप हो रही है, तब अर्थव्यवस्था की तेज प्रगति विकसित भारत का भी बहुत बड़ा आधार है. Halor ka jinglong jingman ka balaja ha West Asia ka lingsun ka beningkong jong ka Air India kalapoi ha New Delhi na Dubai henne ka sngi ha ka ba kalakit ya shispa sap kondai ngut ki nongshong lembat prangut ki nong trei jong ka. Haba penpau ha rensan social media ka Air India kala ai kublai ya ka sarkar pedeng ka Directorate General jong ka Civil Aviation bat ki bor badai kmi ha Dubai ki bala kloy ban ai jingkershan bat ru ban ya trei lang ha ka ni ka benta. Mentapat ngin ya phai shaki khubor na ka leng ka perthai. Ka jingyakan at ka West Asia kala nangjur na ka jingwan hair jong ki namding bat ki drone ki bayadon mentalang bat ka Iran bat ki shipai bayatrelang jong ka Israel bat US. Ka Israel kala ong baka dang penlong ka jingher thma ha ki Jakarta rekam jong ki shipai ha Tehran bat Beirut. Kat bakadang penlong ia ka jing tokit ha kaput Lebanon persya ia ka jing tei jong ka Hezbollah. Katnat shipai jong ki Israel kala pentikna ia ka jing syak penyap jong ki nongyalam rang ha Beirut kat ba ka US Central Commander kala pentip bai kala tombor ia ki Jakarta rekam ka Iran. Kat ba ka Iran kala kam bakala tombor ia ki jaka badon jingya dei bat ka US ha ka than kat ba ka jingya kan at karang yai peteng ka jingjulor bat ka jingya briru kala nangkiu. Ka US Embassy ha Saudi Arabia Riyadh kala syak tombor ha ki arteli ki drone na Tehran. Habakan thok halor ka ni ka jing syak tombor u President jong ka US u Donald Trump ula ong ha ka wei ka rensan media baka US kan tombor persya. Mentang ini apa sih kubor ye lek kai. U Anish M Sangma u nongnya kali natura ulawan hak kerdan baar hak gypsy kategori jong ke Indian National Rally Championship season 2000 Habai khun persya ia ki katu kat ni ki nongnya kali bapau jong kari usang ma ula peni ia ka jing tebet bat menpendap hadu santeli ki wat jing Yakob kabala long nadu ka arpunyo terik rempang hadu ka shitarik ulber. Haba penpau ia ka jing sngo sarong ban mikmat ia ka jela usang ma ula ong bakalong ka jing sa ken mau ban shimenta ha ka te ka jing Yakob nya kali.
Lingbaga ni jing job jong u kala kentiu ya ka Meghalaya hakamap jong kari India bat ya menta udang don ka jing temu ban kentiu syu ya ka jing don jong ka jela ha ka jing elek kai nya kali da ka jing ang nuot ban bat ya ka kerdan bahak li du ha ki samwai ban wan. Da ka jing temu ban kentiu ya ka jing elek kai bat ban penyo ya ka met ka bakot pabashat baklan hapdeng ki syakri sarkar ka Mairang Zone Cricket Association kala penlong ya ke Inter Office Cricket Tournament Arhajar Apun Rio ka Baningkong ha Mission Ground Mairang ka balong ka Baningkong ha Eastern West Khasi Hills District. Ha ka jing elek kai ne ka sngi ka Mauthat Rashan blok kalabu ya ka thong da ka bakamai shispa anyo ran hakikat san over. Henry ka Police Department B kala persyang banyak kunting bat kala kamai tang shispa ran. Tukumta ka Mauthat Rashan blok lai khur ya ka jing job dah nyo ran. Temen tapat ngenyepet ya ke jinglong jingman ke sun meneng ha ke leng ki benta jong ke jela. Ha tura ka jing kriat kalong 4 degree Celsius bat ka jing shit kalong 8 degree Celsius. Ka jing sngam ka hau menta ka singi kalong 9 na ka shispa. Habab hai pat chanong ba Shillong ka jing kriat kalong 4 degree Celsius bat ka jing shit kalong 8 degree Celsius. Ka jing sngam ka hau menta ka singi kalong 9 na ka shispa. Kat ba ha jowai pat ka jing kriat kalong 4 degree Celsius bat ka jing shit kalong 8 degree Celsius. Ka jing sngam ka hau menta ka singi kalong 9 na ka shispa. Ka sun meneng kan dumlo hakikat tu kat ni ki jaka ha tura Shillong bat jowai. Shuaban poi syaka bukut jong ketuk kubor ngini pet biang sashisin yakimat bekongsan. Bisharnya Menteri Kesorka Pedeng Virendra Kumar halo ki program ki baydai bat kabha kamiat Meghalaya dan skemnya ka jingkular jong Kesorka Pedeng na kabentaka Roy Kapar kabayaran kat hakathan chatay laming. Menjur ka Voice of the People Party o Dr. Bats Kemerbo kum ukertong na Shillong na kabenta ka election shiteng samoy sa Lok Sabha. Ong Menteri Rang Badu u Narendra Modi ba ka India ka de ka syarak jong ka Kirman ha ka yo ka kwat ha ka perthai. Bat nangjur ka jingye umsnam ha West Asia ha ka baka Israel US ka thombor ya ke Iran syak thombor ka embassy jong ka US ha Riyadh. Te parolok atu ngilapoi syak ka bukut jong ka thup kubor jongi menta ka janmit hadu banginde syambiang bat pi la syai kasngi kublei pi baro.